Uoči najvećeg hrišćanskog praznika donosim vam jednu zaboravljenu priču o stradanju srpskih dobrovoljaca na Badnji dan 1915. godine. Tragediju koja se odigrala tačno pre 110 godina. Dok je srpski narod Badnji dan dočekivao u senci rata, povlačenja i pogibije, u blizini albanskog pristaništa Medova dogodila se jedna od najtežih pomorskih tragedija u čitavoj srpskoj istoriji. Toga dana u hladnim vodama Jadrana utopilo se oko 300 srpskih dobrovoljaca. Bili su to ljudi koji su krenuli iz daleke Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, ostaviši za sebe nove živote, zaradu i sigurnost, da bi pritekli u pomoć srpskoj i crnogorskoj vojsci u trenucima kada se Austro-Ugarska ofanziva lomila na Hercegovačkom frontu, od Klobuka, Lovćena i u Mojkovačkoj bici, koja je vođena 5., 6. i 7. januara 1916. godine po novom kalendaru. Grupa od oko 480 dobrovoljaca, nakon više od 100 dana iščekivanja puta ka Evropi, konačno je krenula 2. decembra 1915. godine parobrodom iz Kanade. Sa njima je bila i misija Crvenog krsta koju je predvodio lekar Đuro Guča, Slovak iz Vojvodine. Pretpostavlja se da je na brodu bilo više od 500 dobrovoljaca, kao i značajna količina novca, sanitetskog materijala i pomoći koji su srpski iseljenici prikupili za svoju otadžbinu. Parobrod je 18. decembra stigao u Napolj, a potom su dobrovoljci prebačeni u Brinzi, gde su ukrcani u jedan italijanski brod. Samo nekoliko dana kasnije, u jutarnjim časovima Badnjeg dana, na svega 500 metara od obale Medove, brod je naleteo na savezničku defanzivnu minu, postavljenu radi zaštite od austro-ugarskih plovila. Eksplozija je bila kobna. Brod je ubrzo potonuo. Prema podacima prikupljenim neposredno pred Drugi svjetski rat, u ovoj tragediji stradalo je 328 dobrovoljaca, dok je 183 spaseno. Novija istraživanja govore pak o 542 dobrovoljca na brodu, od kojih je 386 poginulo, 145 spaseno, a 11 zadržano na lečenju. Među njima je bilo najviše dobrovoljaca iz Crne Gore, zatim iz Hercegovine, Like, Krajine i Boke, kao i drugih srpskih krajeva. Kada se uzme u obzir da je u čuvenoj Mojkovačkoj bici, prema istraživanjima istoričara Mileta Bjelajca, crnogorska vojska je imala 164 poginula i 281 ranjenog vojnika, jasno je kolike su razmere tragedije kod Medove. U jednom jedinom danu na moru stradalo je više ljudi nego u jednoj od najpoznatijih bitaka Velikog rata na ovim prostorima. Ipak, ovaj događaj ostao je duboko u senci velikih ratnih epopeja, bez spomenika, bez prazničnih zvona, bez dovoljno izgovorenih imena. A ti ljudi su, baš kao i oni na Mojkovcu, Kajmakčalanu ili proboju Solunskog fronta, krenuli na put bez povratka, verujući da služe istoj svetinji, slobodi. Zato je važno da se i posle 110 godina na Badnji dan setimo i onih čija je plava grobnica postalo Jadransko more, da ih pomenemo tiho, dostojanstveno i praznično, onako kako dolikuje onima koji su svoj život položili daleko od doma, ali u ime istog Hrista i iste nade.